ukuthi uma ekhula emngaka agcwale wisdom of God. Apopaulos athi makwaziswe kwiziphatha manje kwaziswe imfihlakalo kaThixo ukuze ngalo ibandla kwambulwe ukuhlakanipha okuzinhlobo imanifold wisdom of God. Uthi zifold ayo wisdom nje ifold nefold ine wisdom mhlawumbe ezi-1000 uye kwenye fold ine wisdom ezi-1000 uye kwenye. So lo mntwana uma ekhula ebandleni simfaka i-fold of wisdom uma ekhula. Yes, Lord. Ngathi one day njengoba sibona kunabo Facebook babengekho abo TikTok babengekho abo WhatsApp. Ushuthi uma ene wisdom izamthatha i-wisdom aklavele kubona athole into engekhoyo. Athole ibandla alimfundisela uya kumlungu limfundisela uqasha because i-wisdom yakhe ngengamelane nayo oqashayo. Besirathi thina kodwa bona masibaphe i-secret. Yes, Lord.